Pumugusi. Pia kigima mwanjo muligerere nigo cyaragire cinse isato cyabo no mugoroba sinerobere wekira nugo karetera mangana mayebu nabire kagwati gakorwa cinsemo tobwate sensemeri ye mitandao ensemo ya Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV rietera na Nkerubo Frida na bali tokobwetera na soko ene kyabuna chibicha niliogiria gwikira sole asenchera ya benenere Felistas Kabendi bakobwatenere Brian Achaka toskato nyegera gochanda segekeke kirebo selinde ngomanye amange Ngokwarigani bene tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omoerio kwechaka amaya yebirebiga ni gongo kumanya buna yamateyemo korwa ase kinyorokia bumesichi nyabisaki utoka se wodi ya Masige East nsemo yebunge abo basi county ya Kisii nigo ya musabire musubati oyomo oyure omukungu okabere onyagosira Peter Ongeni oyo kabere omogendia wechigali kolenda gasiria obugima bwaye maiga yukorwara asigeke getambe kobanchera bamoeni nyagosira Peter asomolembe na gotigana no kubeka ebitango byokomoenia asengencho yendemero mulikito weekly forenge na ikira na science mecho na boyo gotwaliganiria ayakubwatia Yamateyemo yumungina turuvosa kurwa ase kinyorokia nyabisia kikotoka ase wadi ya Masige West nsemo yebunge babasi county ya Kisii nigo yasokire na kusaba botorero bobo iri bamwenyu muhamatobo Peter Ongeni uyo kabiro mogende bw'ikigali jemechanga ime yo muchimogonga kulenda gasire bogima bwaje magiga yo kurwara ase gekegetambe umwana uyo rarete ga Peter no mwana buyanti yane so is my cousin yetalienga kiaro narengeretima amaturu bosa kuna kunyuganyugo cyengo teba umwana uyone batige bina umusubati oyo ngutusumbuale omwana oyo nachicyatinde kolengana na turuvosa nyanchama oyurengera nyagosira nigakwerera buna nyagosira Peter nigakorira umutinyu mugima kurwa chiro bugima bwaye asengencho omongino yomoke atenene cyo kubanika kwa yasengencho kurwanira ndemero neki musubati oyo abegete asekigambero cyo gotenenia ogotinde kwaye omwana ona buna asirete Peter mikwarongeni na atumikire enibo igarengo montereba abana bana baika korwa mu kibono family members yaenda bakanyora mbayigoreiri obekire caution osokanire onde gwesta morora inche final inche na morenda nyagitari nande inche ndanje umuntu amorore umwana uyo kubeke kine kasini yane omoeli nka akoreto nkana ago takomenya igoteri buya kunyuganyuwa umuchioyo umuchi agitakanyora ole buya ekiagara asata getogusuki uyo mwabakurwa ere tabwati amanyi ngamwanya bantu nigo mongena turuvosa atebire buna woteranirwa goko motinde kamuroye asegeke bono nigo kwa morentera mayenda manene na ogochande kenyoro abo ase arere buna omusubati yo niga kwanirwe na gwanchera na nyagosira tinde kwe ase chintunda ibere kolendo ika wonchoka togaikaransa bune family ya mwaswanya togateba nero musubati oyo mobegete mocheri no wale ntwale gokora gentata iyo agacha agaitaba omwana ona Peter atugututa arenti tariki 18 atugututariki 19 bono naende igatenena na ntoma tiegendo kiatenene tagachiaga akabeke cushion nganto mobero toigocha ntorigotinde ko mwana ona Peter ekyogo cyane nkere buna umusubati uyu ni gatebekanete ko mukorenya gusira enyangi kare asegetane Kenya gitari onyo mutomete asengencho borire bwaye akamutika buna iboretu iria mutigeta akamuira akagenda agachikomokorie enyangi yanje tinye manyeti bwa akarona abagore na cyo moibori ayet Damaris
na Peter mwakorire nyangi tutamanyiti mbwanje oyo Eunice mukungu okwarangire timutangani mwatera nobore mugwe sokoro bagakana yaya agekora census y'umwana one konya yakure ono abamate benke yo ni bako musaba musifatu yo abanjire ko mutinde ko mwanchobo elinde bakolemero belyo yamatanga yoko mwenya twari kusabanga buna family ari wancha atiga tokora masisi yaito buya to ni umwana omuntu jumaina buya buna twabangire ekiagara eyene ntunda ya kabene na anda gotenini ngo tamara ko cyase serikali lakini serikali inande kuirana ko cyase community ekiagara amangana ya malimo na mangana akugambwe ne community kurunka ikona bere buyaro syubu amate obuya n'abantu banka ekiagara at end of the day onyere tararu asenseye nero togoja komenya komoga bono nigo yatigere asomo subati yo kwegwekerero genke yiga na kubanjira bamutindeke omwanchobo ingoripoteria Ensoko TV korwanya bisia ensemu yabunge babasi county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge. Kotigana na iyo na gusikabusio chikali ibere ni gocha tuomana lero chinsa 12 cha mambia asigetiro nabayegetrimbo ko kia Nyakome ime yeogango manga e county ya Nyamira asebale nene ya Kisii Nyamira chikali echo lichaga nabayegali enke eka nigo chiatenenia orogendo rwabo abwabo ekero mubasokano yo oba ase omubasokano yo ndeta iyo bakagusiria obugema bwae kulenda abanyanyimbo bapara nigo baikira na cience mecho elyo kwenekia omubasokano yo mulikito Vincent Munda na mange egari yuri chagachaga ria fuso nigo yari korwo mucho na kuru kaimugiti chisimiti cyo kwagacha echo yari koiro mucho bosongo gosegetembe ekaraika igabo na ria umirana no mubasokano oyo omogendi abwegari yonene Mr Mukamba nigasangire n'Ensoko TV egari enga yaru mutu yaje side yane yari gutira ekara yaje side yane naro rango nyitu mande don collusion nade makokonya abo bari ngene gari abara kora kana batinde te pada karotwa karobai kanse bato kabatinde gari ibone kara ya narango nyakande don collusion nate makobaje gari ane gocha muinu biringo chikonyorosa kwethere imbagithiri twa mana nere gari ane ya yumba ya yara guchie side ya muinu na ndire ndiogo omagendi abwegari yonene nigagoteba narenge ne customer yaye mutwe korende tibanyore tinko machinde chonsi twarenge babere nche no mone customer utuomera kuri twatuomera sikarachi kabwani turakini kenga kesenge njoli sibite nabo atene gati korengana nabamenyi kurensemeyu nigo baigweriogi na kuogoika banyora chigari echo chietolete chikenya nchengoro kwa bednego ndie kimagoma aiganya bioto etangi egetirimbogo ubukatikati bwanya ikuro na nyabioto yarenge mambi naraire changange saa 12 yarenge mambi na igunga prr naji koboka nanyona ajali yabaire abaskari bapara kuri station y'abanyanyimbo ya Nyamira nigo baika sensemeyo na kolika chiropoti cyabo abwase chigari ico cyakururwa na goikirwa samagoko y'abanyanyimbo imeyo mu cyo Nyamira kwekachinga kicho ayuagendrete konyora bali barenga segari yenke yare gutira tibaramanyikana ase baberete nonye bimonyo byare goteba buna nigo bache kurigo borwali asensemo yechinyagitari chega bono omogendi oyu nigaruro gochika gochasa abagende abande bagendi chigari ngora ekerobara separa iligo kyanime basukano ekerobone emeyega yo gukora umwaka ebwatetense ngo badeba ndi chigari ngora nabono nyendi naringe nesibiti anene angamangana abana makongo ngakie yemeyega jengote yabandira bamindo bagenda ngora chiachari chiabujire
obogima bwe para naende nabo bogocha bwaba obokongu anene mono ekere nambende tari kubwatia marago ye para buna bwenerete onyage konyarekana tigatorendane eritokoro mwaka buya. Vincent Monda, Ensoko TV. Kugenderia roboti rumu basukano bwipara umusacho yomo bw'emyaka yegatwa nigasiri obugima bwaye imagoroba ya rero chingaki embura yare gutwa maiga yokubwaterani gwasumu basukano bwipare nsemo ya nyosia ase bare nene korwa kisi keroka nigo yatebekana na egari ye basi ye company ya Kisi Classic yare korwa sensemo ya Nairobi gochia kihanja nigo yasiria oboroso gochakira chinsemo chia keumbu na sabu gutuma egari enge ekero yaika enseme manyikanite na etundu bali na saya gendera wonchuka ekona ensemo yalienya chai kulende yasiria oboroso nabo igotuma ematatu Nissan oika ematatu iyo kugwa na goita umusacho yo ase yatigera abantu bonsi balenge ase matatu iyo chingoma chintindi nasomukia bobwango kurase serikali county ya Kisii gutuma obokonyi bya ambulance obako kwenekigwa asibalie bonsi batigerwa chingoma bamenyokigwa goika ase nyagitari nene ya Kisii ile konyora obogwenya abanyanyimbo bapara kurwa Kisii mbanyara goika sensemeyo na kurusia chigali cyo kurwa asayo yo mubasukano kolengana na kirori nigo babolia abarundia kuba maiso chinga kibale ase chipara. Weka kuchensa maka ya mndre. Weka kuchima bwake. Na kukwamera. Weka kuchima bwake ngani. Haya. Mchesa madita ngoro kwa John Gakonga ochi amumenyo nyose ayigomye cyage tikenye cyayi goro mugasora twarubege ntege kausana sigali egali kurukwe base ya Classic atumire tigali bere Nissan ya Lion ne private car yo monyene epare twarire butambe ngatubekere kipambu kurukwe umbu paka kegati Ntome di moto ga to hotel ya to bigger bambu eji nduto moito go jigo turale go beker where the minister for education for roads atokonye re pare kiara ntoko nyara go luze abantu kare lituko bantu batano monto yomo bantu babiri sio magari sio pikipiki lakini imefanya jari mbaya sana kindly mo minister public work roads and public works asali aigwe kero yeito atobegere pare chipambu kurke umbu paka kegati nyeko nyarekana so that itokonya abantu betu baherere faransa hapo sasa naona ara abantu bigire gali mbagwetu ba police na ara sana bana bakemo ntagu kure ko gende saba yujisobo bono kwirire njera buli mumede saka kurete bana anje kama jisaka kurete and just asinge jesa babu nke sana careless driving over speeding tiga serikali arali muneko tokonya secho asepale na traffic and NTSA na barabu wa baraira segasi yawe ngo wacha waamuke wasaidie watu wa Mungu kwa barabara. Hello? Tokoba engora se amateli abakegosiria oyo mwabo nabo igo bali batwara chingoma tokobaganiria okugwena kwa bwango ikereke kyo gochengera emiga Yesuku nabo igo kuyaligania omwaka omuya nige kyombe kemo kige Kristo ekekyo gokonya abana bamenyete ase emechi kemenyekanite buna Kingdom Child Organization Yeso kire na kubolia abantu bomoyo bugwancha nabo iga serikali county ya Kisii kubakonya korosia enka abana abo baoncherire embwa
barabe elinde tibairanira obugima bwabo obukoro okwana ekero ky'omurobiri obuko basegeta abana bwase kanisa ya Kisii Town PAG oyomo bwababwataniye bekyombekyo nigayanekire buna abange babana abo nigo bagwetera amakongwa amange ekero barule chiskuru naboigo ebituo byogonchereria chimbwa asekeria tibabwati ase bakoroka enka naigo kogendera nobosalia nobotumeki bwebinyogwa byogotindia nigo bono barudo kubulia gochase serikali ya kaunti ya Kisii naboiga abantu bwato moyo bogwancha kobaroseria ase abana abo bakobera eliogonchereria embwa ekiagera nabo abarai ba ankyo mulikito Pethuel Machini na mange Chinga kichi chugo chingire mega Yesu guku no kuyarigane mwako muyani gekyombekemo gige Kristo ekyukego konya abana bamenyatase mechigo se chichokora Yesu kirina kuburia abantu bomoyo bwancha na wige serikali ya kaunti ya Kisii kubakonya korosi nkaba nabo baunchoririe mbwa barabe rinde tibayirira buguma bwabo ubukoro ebe mamubiro bakonyorete kero alega ngo cyagitari ukwana ekero ky'omurobiri bwo kubasigeta abana bwase kanisa ya Kisii PH oyambo botani bekyombekyo kemanyaganitse na Kingdom Child Organization nigene kirebe nabange babana abo nigo bagwetera amakongwa ao ekero barechi skuru nabo igo bitubyo gonchira chimbwa asikirete babwate ase bakoroka enka naigo kugendera nobosedia no gutumika ebinyugo byogotindia wanaenda shule like seriously wengi wanaenda shule lakini wakifunga shule wanaenda wapi wakifunga shule yes a lot of them are outside there hatujakuwa na wao lakini they tell me madam nyinyi mnasaidia lakini simtusaidie mahali pa kukaa tu at least niende shule nikirudi kukaa hapa. When these kids don't have a premise, let me say I take them through mentorship. Yes? Then they go outside there. Do you know these kids will go back to drugs? Do you know these kids will go back to stealing? Do you know these kids, they'll always get themselves in different situations outside there. Kurengana no murande gwe kanisa yo Francis Osero nigayanekire murobero yo ogokorekana kero mwaka geso chago wekyombe mwaka we 2012 no kubakonya abana abo enchira yo komenya kuya asaba na wetana chimisano bakonyora amagiro nendagera. Namba ya watoto ambao tunawashughulikia ni zaidi ya watoto 500. Hao ndio tunawashughulikia, lakini baadhi ya wale ambao tunawashughulikia ni wachache ambao wanaenda shule. Remember, this is a program that also as a church we are doing it, but also we depend on support kutoka nje. Kuna wafadhili ambao wamehusika, wengine wanatuma pesa yao kidogo, hiyo ndio tunaweka pamoja, washirika wanajitoa vitu kidogo kidogo, sometimes asitoshi. So we are happy. The number is ni kidogo kwa sababu ya resources, but we are really trying, and as God makes our way, we will do more. Niko wigo yombo botini bekyombekyo abori mugabana bwe county ya Kisii Moske Simba Rati kubakonya korosi nkaba nabali abali chiskuru bakobera ekero basikire bale rusa. We urge the county government, if they are able to. Right now we have got students who go to school, boarding school. When they come home, you know, they still go back the street until the reopening of school so that they can join back again to school. If the county government of Kisii, our governor, Simba Rati, could hear this, please make an arrangement, give us a house where you can host these students who are studying and who are in school. Obed Chweya no yomwabalia bakabira somo cy'ubusungu bunechokora uyo rero ninke kogera abana banke benyora kumenye mechie. Wengi wanyoko hapa hivi ni orphans ama single mother childrens, because orphans wakati wazazi wamekufa mnaachwa hapo, mnaachwa maybe na maanko na mashosho. Nobody is ready to take care of you, nobody is ready to take you to school, nobody is ready even to cater even for your basic need like a meal. So unapata amaona tu acha nitoke hapa hivi niende town, maybe nianze kubeba mzigo ama nianze kufanya 1 2 3 things ili nione ka maisha yangu itazidi kusonga, naingia kwa madawa za kulevya hivyo, na hivyo ndio maisha inaisha. So until you land yourself in the right hands, upate kama kina pastor wanakomenta, wanakuambia wacha kunywa maziwa. Okobori wanokomo gochiase serikali ya county ya Kisii n'abantu bomoyo bugwancha kwarosiria saba nabo bakobera irigonchuria embwa kiagera nabo baraiba ankyo. I'm just requesting maybe the government, the county government, please help us with a place where we can always have these kids so that
At least they can be reformed. At least somebody can always be with them. They be nurtured, you know, so that any future generation, any viongozi wa kesho. Kuripotiria Ensoko TV kuromu chubu sungo Jempethuel Machin. Oso mangana ringete chisemi omokonyi umenyakirogo bwekiama kia Wiper Patriotic Front wenendoro mwakili Mosike Swanya Ogeto osabire wizara ya chisemi kwa aborokiwa abeariganete gosoa chiskuru chia senior secondary amabaga ase chiskuru bacholete eri kugenderera chisemi chiabo inse yomolio muya OCBC enkwana ya Swanya nigo yachire ekere wizara ya chisemi yarure libaga liogokora omoiroro gochia ase aborokiwa abo maega yokonyora marube yokoba mabaga ase chiskuru The Ministry of Education should also pair with the students' selections. Abana abange chiskuru ba cholete do babwat the correct marks for their combination, for example, STEM, mbairi skuru ichio bacholete, mbairi skuru chingao. Igo ewinde ye ministry ya ruete, elinde abanafunzi bapiki, chiskuru bategete, tiga a ministry prioritize the schools, the other schools they had selected, and they have not been taken there. So that were considered to be taken there first before the alternative. And that alternative equally should be what they selected. Otherwise, the way abana bacholirwe, iga correct confusion as abana, tana waiboli. Biamo. Omorai wense Dr. William Ruto negaikirana ensemo county ya Narok eliogosanga nabaigeno abensemeyo ase ogochengera emyaka 20 yobokoreri bwa National Council Church. Okwana nigo enikebuna maega yokorento kumoroberio omuya bwechiseme niga sentunde ntangani kigima aborokiwa gwetania emilione ya monukta eyemo barache kwenyorera amabaga niga enikebuna omoroberio yo nigo oraikirane omutinyo mutangani omwaka bwechiri bubere 2025 noyomo. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Chinga kiechio boigo nigo Ruto agikeria abanasiasa abagendete korenta ogoturubania ase chisemi nigaene kia kobwatuka chibilioni 44 echio chiraike maiga yechiskuru koigorwa boigo nigaene kebuna eserikali nigo yanekirie okorikwa kwa borokia baisaine
obwagachi webirasi bwakorekanire nabo igo aborokiwa mbaye nyorere amabaga oboikerano. I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children. I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya wote 1,130,000 wote watapata nafasi ya kwenda katika shule ya senior school Januari. Tumetoa pesa kama serikali bilioni 44. Pesa hiyo itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Na hakuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hawa watu wanaongea hapa, nimesikia wanajaribu kuongea. Wapeleke siasa mbali. Sijui kama tunaelewana. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya ni watoto wetu and tumefanya reform ya kutosha. Tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. Abarai hawaikirana ase umusangirikano yo ngamono munyakirogo wiki amagia ODM Gladys Wanga okwananiga gokira nyagusira Raila Odinga ase oko basoya ase serikali yo bomogose broad based. Omuseneta wi county ya Narok Lekina Oledama nigo abuli abamenyi be county yo gosira rutobosi bobacholi bonene. Na sisi kama chama cha ODM tumekuwa na mkataba, kiongozi wetu ambaye aliaga Bwana Raila Amolo Odinga wamekuwa na mkataba na rais wetu katika ile broad based government. Na tumekubaliana pale ndani ya kwamba kitu kimoja ambayo ni kubwa sana pale inaitwa inclusivity. Kushirikisha kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza, wa Masai, Mount Kenya, kila mahali, coast, kila mahali ijumuishwe ndani. Na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari, tukiongozwa na rais wetu. Wamasai ni wale ambaye ukiwakaribia pia hawa wanakupenda, na ndio mimi nataka kueleza ya kwamba kuanzia leo mahali wao huko, wewe ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Ashikagira lesho. Kalesho ili binanga hiyo mkubali hiyo yote nimesema. Si yote mmekubaliana na mimi ya kwamba kura zote ni za nani? Ukiona Ledama ndiye anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto, ujue kweli Mungu wako. Unasikia? Mjue Mungu anashika watu na amenishika na mimi nimeona mbele. Ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio si tuko. Waigo nigo mubunge aramacha gokera amagendero rutarentre ase county ya Narok nigo amwiraniria mbia mono ase okwaga chogwe chipara na koenekia nero muraibi nsumutangani koiraniria egesaku kia Bamasai binto na koimukereria uchumi ya Kenya iguru. Kwa ukweli unapenda Narok kama kaunti yako na we ni mwenyeji wa Narok. Na Mheshimiwa Rais,
wakati serikali hii umeunda, umetukumbuka kwa kila constituency ambazo ziko hapa. Barabara ya Nengetia kwenda Rupusumoru ndio hiyo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Mheshimiwa, barabara ya Ngong kufika Suswa imemalizika, tunakushukuru Rais. Mheshimiwa, barabara ya Suswa na Regiangare 39 kilometers imetangazwa pia, ni kama tule ile Nengetia. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, barabara ya kutoka kwenda Loita kuanzia pale tulilaunch. Mheshimiwa Rais, you have really opened this county. Tangu historia iandikwe Rais, you are the first president ambao umeturudishia Mau imefensiwa, ile narrative ambayo ilikuwa pale. Mau is fenced at the moment. Mheshimiwa Rais, umerudisha Amboseli kwa Wamasai. You are the first Rais kuwapatia wale watu wako Baringo, Wamasai wale wa Baringo sub-county. I think you are part of us as a president na mtu ambao anatupenda kama Wamasai. Na asante kwa kuunganisha hii nchi. Mheshimiwa Rais, unajua hii nchi ilikuwa fragmented kidogo kwa sababu ya siasa. Na kwa sababu yako uchumi imeinuka, dola ilikuwa mbaya, ugali ilikuwa mbaya, ukaleta fertilizer chini. Sisi wakulima ambao tunalima tunaweza pata fertilizer kwa hapa Narok, na Rais, bei ya chakula imepungua. Maiga yo munene wabawaziri Musalia Mudavadi kobolia referendum gokorekana nigo abarai aho besokire na kurwa ebirengererio byabo okwana omukonyi b'umuraibi kiama gya ODM sosie niga yanekire buna asamatko amaiga babere bakobolia kurende engane yo nigo yabere kegotuguterwa ale bono nigo ayanekire buna nigo abarai yabo babwate omorobilio wokomenta entunda yobogambi. Nilisikia wenzetu wa UDA huko Mbale wakisema kwamba wanataka referendum. Ati kwa sababu sijui boundary review imechelewa, sijui wanataka ward mingi. Lakini I read a sinister motive in that proposal. Kwa sababu sisi ODM tumekuwa tukipigana tukisema tunataka mambo ya boundary review ifanyike. Hata wakati tulikuwa kwa maandamano tulikuwa tunasema hivyo. Na hawa wanatukataza. Tunawaambia tunataka IBC kuja mapema. Wakachelewesha IBC. Wakasponsor cases, wakaenda kotini kusimamishwa kwa IBC. Sasa wanangoja kama tumebaki na mwaka moja na nusu ati wanasema kabla tujaenda uchaguzi tulileta referendum. We already know what you are up to. Hawa watu wanataka kusongeza miaka term of office from 5 years to 7 years ya MCA, ya mjumbe, ya senator, ya governor, ya president. Wananchi mko tayari kutuongeza muda? Mwancho murigereria kurasoro botyoroni na ikiro mweli obo kumurikira mangana mayiha asebire biga kurende genda kwegokia nemirobilio imegeta seni gensoko iria nenkerubo Frida na bali bene kebuna chibicha neliogiria gwikira sole senchira ya bene nere Felicitas Kabendi na baigo Brian Achaka twara obutko oboro byakegima litkolia angyo ni gora bego kumera nane baranga yane Clinton Ondigi enseyamo na baigo chinse sato chamagoroba asara bega okoretera